Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Kablawan na kay manen ang listeners, commenters, sharers, subscribers, ken kada kayo amin as supporters. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan ara pauluan. Tinulbekam manen, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Napanamaya. Adala kinatang ko dita. Kano nagatang kumut amin nun anakalista. Iso alumugan tan. Anyat ginatang mo ayang amin. Tulbag. Ananum titulbag. Kat kompleto mo titulbag ti balay. Ada tulbekak tap nga awarin parikot kau karagiti ka balay ken karupa. Anabuslon iti makan ken dan dumapay. Ah, unay daytan kaka. Nay, anya ayat ti kalkalikutem dito'y ruangan ti kabinet. Agar aramidak iti panulbekan na. Anya, apay atulbekam ngay dayta? Tapno panatag tiriknak. Natal na tiriknak. Ay unay daytan kaka. Apay adda balitok kada diamanti dita. Kaslakastan ah. Ah, unay daytan kaka. Saan mo atulbekan taado dagiti kaot-kautek dita? Nada ka sa pulam dito kabinet. Alam kanyak ti tulbag. Kasalaan. Tak met tararamidam. Anya ayat ti ikargam dita nakapatpateg abanag tauray mula ikandado. Adaw ti kargak ditaw kas kumaitin inumek nga arak tapnawan makibiyang iti dayjay. Anya, day kalaki din arak ti itolbe mo dita. Awan mo ti artek dito, nudisi ka lang nga laklakayan. Paan-anawa ka, pasaway ka mo. Ulay daytan kaka. Ado pa iti idulin ko dito tapno awanan makibiyang. Unay daytan kaka. Manong, among kadino apay at tinulbekan ni tatang ti kabinet dita salas? Saan? Apaya? Pagilumangan nagayam iti makan ken aglalaok abanag. Anya? Wen manong. Anya nga dagita aglalaw kabanag. Kas kuma iti dagita shampoo, ricado, asukar, kape, sidan, tsinelas. Anya? Ngayon na daytan kaka. Agkabaw samutan ni tatang. Apaya nga ngagpaisaw. Anya nga tanti simsimra kiti utak ni tatang. Ang mga no pati ti paglutuan kat. Ikargana ni ti kabinet kat tinulbakan na. Ay yakman amo dita amayo. Kabaw no bagtit na nga tan-ah. Gapo iti kaiinom na iti arak. Apay nga tangagpaisaw. Kasla sinyalis na itan nanang. Sinyalis tay. Ti kinaimot. Ay wan ngagpaisaw. Apay nga imutan na tayo. Madiday na. Kasaritak tuman ti amayaw. No agitulbag iti banag ang maaramat. Kaawatan nga imutan na tayo matay. Ah? Unay daytan kaka? Apay aya nga men. Nga itulbekam ti kape ken asukar. Dadamagan ayan ay tabakay. Amam, jay 100 grams a kape agatangam. Do nga aldaw laang. Ah, unay daytan kaka? Nalabos kamot ngagsasaula kay. 100 grams a kape, do nga aldaw. Apay, do umunda dayta kape.
Nalablabas pa yung duumay. Na, anya ti kayat mo asawan? Magsitimpla iti kape kadagiti higanti abasaw. Unay daytan ka? Nagiti paimot nga ron nagdadakila na baso ti pagtimplaan na iti kape. Kalpasan na. Kagudwa lati inumenda. Sana ibalangan di kagudwa. Kanamin nga umay akaroba pagkapyenda. Pati tao nga umay umutang pagkapyenda. Pati tao nga umay agchismis kan agistambay pagkapyenda. Kasanumat na itan. Asino? Ti agtimtimpla iti kasta? Amin dan Nagiti anak, apo, karoba. Pati di pa'y makikita siguro kat pakitimtimplaan dan iti kape. Just kay. Unay daytan ka? Amin litan, apo, anak, kakaanakan, karoba. Amin na yun, may sarsarong dito balay. Sayang lang iti may bulbul lang. Makita da ngamin ka, nga adot ti kape. Unay daytan, may raman mo tan, dagiti saan makitkita, kan dagiti saan nabuslaw, no kasta. Makamuda mo tayo ni ti biyagda. Sakit din, ti madadaal ti ulo na iti kapapanunaw. Unay daytan lakay. Kan apay apati chinilas, kat ikaabinit mo pa'y atulbakan. Kasanaw kat agpukaw mahal, sila makasiksik karaw. Tunggal adaw maya tao, agpukaw ti chinilas kaw. Wano saan? Masukatan iti daan. Wano saan? Ang bali na pangis. Sana say-saya at langan at tulbigak man. Pasit dayta ti panaganad. Unay daytan ka? Iyon nagmula ang dito'y balay, saan kat nga iraman mo kadagiti tulbikam dita kabinet. No inruwar na kita anak mo dayta chinilas, sigurado ang masikaraw. O di awanay. Kasi may sakalugong ka. Na-unsolved. Isabsabit ko nga min dagiti kalugong ka di tadideng. So dagiti nabatay. Inkahabil ko matan iti kabinet na matulbakan. Anya pa iti damagam. Wano dilawam. Unay daytan ka. Da kami ka diti parikot ni tatang nanang. Saan mat? Anya nga ron nga? Parikot na nga rod, dagiti agpukaw abambanag. Kahit imutan na kami. Saan mo takasta anak? Kayat nalaang ti makainot. Gaputa pati kaaruba nga may agchismis kada umutang kat pagkapyan kada pagmeryendaan nyo. Inton isot agkapikan agmeryenda kat awanan. Sa anak mat ngagpakpakape. Inaldaw mat arumurumwara ka mapan nagtrabaho. Ay ka ni nga Rudrakel ti mangi parparabor ka dagiti kape kanda dumapay. Makikapi dala nga rudan. Agitaray da pay iti kompormiditan at chinelas kada kanlugong kanda dumapay. Ay, unay daytan kaka. Iso nga itulbak na amin ang agamit kada makan. Unay ngamin daytan. Manang Raquel, ada ni Lolo Kandro? Apa aya? Ada buludag kan kuana? Awan ni tatang. Buludan ko man ni tatang ko jeplais kan martilyo. Ha? Ada nga minaglatlati alansa nakatungraraw. Ikatan na kano, tap na awan ti masugat kan matitanos. Wan ngagpaiso. No mabadekam. Wan no magarumyadan kay taglatlati alansa. Gunanyaman abanag. Matitanos ka. Kan matay ka pa anyamanang. Wan iso adilikado day jay. Iso nga agure ka, tay pabulod ko dagiti bulbulodem. Saan nga agungat ni Lolo Kandro? Siyakton, ti makamukin ni tatang. Unay daytan? Istimarek man di balat asaw, tapno ada paglinungan na nagtudaw. Imbag tama lagip mo nga istimaran, lakay. Ngamnay. Awan ba't ti birbirukag? Anyat birbirukam aya. Apay aya, ano ada birukag, kausaran kat awan. Anyat bibirukam aya. Di price kan martilyaw. Mga lakan ati dakil abato. Taisot ti panakamartilyo mo, wano kayo ditan. Unay daytan.
Sakta da martilyo na. Gamsak ti kakasi amang irim-remedyo iti pagpakaol. Uno, pangpakpak. Anya nga ron nga iti pangparot kaw kanang iti sukatakalan sa. Ay kat pakpak ulam latan aging galumukay sa kan tuguyuden uno paruten. Salbag. Ay, ore man aguyo oy ti dilak. Anjak to maparot no imak ti pagparot kaw. Ay na. Sakmutan tiyag parigat. Gapu iti kawan usarag. Impabulod naman nga tan. Apay aya tila mabibiyangan da agamit kaw. Pati na idiragadi awanag. No sino ti bumulod baginan. Sa light, meter kayla unay ka nagiti gamit kaw. San mo ta siyak tinang ipabulod lakay? Siyak mo tentong ungtam, unay daytan. Malagip ko gayam. Dahil ngay daan abunang nga adalang dito'y sulay. Binolo di ka anakam, anapan nagpatpat iti kanon ti kalding na. No adaw saran kan irwaran yung agamit ka. Isubliyo mo't langit tinangalan yaw. Tapno nakasagana no sarag. Tirigat na nga road, di damot insublay. Ay, matayak iti konsumisyon ka na kayo at tao. Unay na taan. Apay ngayon pabulod mo, saan mo mo takukwa? Kat, tatang kayo mat. Ore pay, suruwan nyo ngay pakada, no alaan nyo nagtigamit ka. Kan suruwan nyo ngay suble itinangalaan nyo, just kay. Unay mo na itan nga aramid yaw. Kanaw, ngayon pabulod mo. Ada makabulan nun atatang. Ay, salait. Pagkarupin da ako kwadan, lukas dya kapaot. Inkalaan. Di ka awin dito no di mo mayawin di price kan martilyaw. Impabulod da kanuma, tatang. Nagloko na mo tan. Imbis nga impabulod da, insublida ko man kanya ka. Asinaw, tabi mo lang. Ni kanumanong pidring at tumatricycle. Ay, salbag kayo. Diyay pa'y taga-kabangibang nga ili, tinangi pabuludan na. Inton maminsan, Raquel. Di ka agin lalaeng amang ipabulod ka nagitigamit ka. Napatag-unay ngamin tinangaramatan da idi. Ikatenda taglalati alansa amabaddekan ken pakatayan ti mangibaddek. Isungem pabulod kun Sakbet nga ron ita ti patay amit ti konsumisyon. Sadyak may makaangasan, itinalo sa pungtot ka, unay na itan. Salbag na iti tao. Lakay, tapusom, ang mga numangurot ka din na oras. Talaga ang maundatak no kasto ti aramid na iti tao. Di da mo ti gumatang iti gamit da, ngam nagalisto na abumulag. Uray kumamat na, no alisto da nga gisubli iti binulod da. Just kay, andyan na puskol tirpro pa na. Day tapusom kunakmat. Manayonan ti kurutret ako dil mulakay iti kaaaburidom. Ala, dala ko may tisagok itatadapit-dapigak idan. Ay unay daytan kaka. No itulbag ko na iting gamit ka, adama ko nada. Ibaga na apaidam mo no imotak. Isuda ngay mat nga raun. Ay ka, puskol rupa da alakay. Namin takal apuskol ropa. Alaka, kandraw. Sino man na jaya namang sapsapol kanyak. Kandraw. Ay, mabit lang lakay tanda mang kitaan. Ay, apay ka din na naistang. Ay, baon na di anak ko mambulo di kiragadi ni Kandraw. Pagbalinan nyo magtana hardware ti balay, salit kiday. Ay, nagawid akong napudot sa tulo ni Kandraw. Dili ka daw. Apay ngamin na dito iti umayan da. Katsan mo't hardware ti balay. Iti hardware ati papananda. Ina. Itulbag kung san to'y balay agraman ti gait. Tapno awanin makastrag. Kurangan to'y cabinet na pangikakita amin nga itulbag kaw. Oray na itan. Manipo dita.
Jak kayatan nga da makibibiyang ka na iti gamit ka. Tatang. Uray anya pa nga emergency dita, awan bibiyang ka. Agpapada da iti ugali, asan nga agisublay. Bulod bagi, nagiti salbag, apos koloropa. Dayta nga agpayso tinarigat. Uray kasano ti ayat tayaw nga gipabulod no di damot ammo ti agisublay. Awan Pagpapasaan da pa'y. Kaslay sudan ti akin kukwa. Dahil tamad abumulod. Di na pa'y idagas nga umay ipakada. Ay na matayak iti konsumisyon ka na kita klasit at tao. Alatatang, irelaksyon. Tapos sayaw. Ang mga maatake kayo. Kasano ak ngay magta makarelax iti kastaw. No jak agpabulod. Ibaga na nga imutak. No agpabulod akbad. Di damutan isublay. Tagi ko ang damutan. Anyaro danti pagluglugarak. Madingag paiso ti kasta kababalin. No bumulod da isubli da. Saan kat nga idulin dan? Wan nga road. Iso asyak. Saan kun abyangan ti gamit ni tatangyaw tapnawan ti pakabasulak. Imbaglakid din ta kanayon nga awanak. Man ano lang ay bagayaw ang nakatulbat. Saan mi amalukatan? Kasi kat si Karakan. Si katinomero una nga ipapabulod ka na iti gamit ka. Sa anak ton nga gipabulod tatang. Nakapot kamutan iti kasta. Hardware mutan iti balayas kay. Patikal kalderaw. Kas kada kasirola buludan da. Inton agisumli da. Kaug-ugingan. Sakto mananti para ugas. Ay, unay day tangka ka. Tatakan raw. Buludig man na tayo pag-igada niyo kung tayo pagpuspas. Si kanto pa iti igada kung puspusag salit ka. Inkay iti ilay. Saan a hardware ti balay. Inkay gumatang iti ilay ti gamit siyaw. Mahay plata. No, dagiti bulbulodin niyo kakabsat. Ay awan ngamen saanen ngay sublay dagiti bimulod. Isu akas taunay ti pungtot nilakay no daw may bumulod. Ta saan pa'y ana isublay dagiti nagkauna a binulod ti karuba. Adda kay manen a bumulod. Isu ang maawatan nyo kumati asawak. Di ibagbaga apa idam ken imot. Ta kastamo nga raw ti mapaspasamak. Ken saanen nga gatang pa iti gamit na. Ta sabalimot nga men ti agus-usaran. Mawatang ka, Lina. Uray asino mga agpaiso ako maluksaw. No kasta ti arabit ti tao. Agyamanak nana ta mawatan dak. Uray siyak nana. Mawatak ni tatakandro. Talagang agbalin kang imot. No, kasataramidon ti tawagin ka. Ay naagyaman kada kayo tamaawatan nyo ti asawak. Ay unay daytan kaka. Dagiti tattao nga men ti mamagbalin kun kwa na nga imot. Kalpasan dayta agsakit tinakam da. Ngam isudam gayam ti akin basol. Unay daytan kaka. Wenmat ngamin kakabsat. No bumulod kayo, agisubli kayo. Ken no nadalos ken sumilsilap ti kaldero a buluden nyo. Isubli yung mata sumilsilap. Saan kat nga orela mimisitan ti kolor na. Orela imitipan ti uging na. Una detan. Siguro no ipapabulod ti balay. Kat mabulod yaw. Isubli yaw. Narangrangkayan na ita balay. Ditan kagayem, tinagibusan ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay daytan kaka. Ang yaman kami, itin kay panang tarabay.